салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо параграфи сеюмро меомӯзем ки параграфи сеюм бахшида мешавад ба сумми кубҳо ва фарқи кубҳо. дарси мавзӯи имрӯзии мо бошад ба дарси 31 рост меояд ки сумми кубҳо номида мешавад. ин формулаи зарби мухтасари сеюм ба ҳисоб меравад ки ҳамроҳи шумо онро пурра дида мебароем. яъне сумми кубҳо ду бузургӣ ба ҳосили зарби сумми онҳо ва квадрати нопурраи фарқашон баробар аст. гуфтаи дар боло бударо тасдиқ мекунем. яъне ҳангоми а куб ҷамъи б куб дода шуда бошад, пас ин ифодаро сумми кубҳо меноманд ки онро мувофиқан ба зарбкунандаҳо ҷудо мекунанд. яъне а ҷамъи б зарби а квадрат минуси а б ҷамъи б квадрат менависанд ки ин ифодаҳои айниятан баробар номида мешаванд ки дар ин ҷо тарафи чап ба тарафи рост ва тарафи рост ба тарафи чап баробар аст. биёед ин формуларо бо ҳам исбот карда баъд бо мисолҳо мустаҳкам мекунем. яъне мо исбот мекунем ки тарафи рост ба тарафи чап баробар аст. барои ин а ҷамъи б зарби а квадрат минуси а б ҷамъи б квадратро аъзо ба аъзо зарб зада мекушоем. яъне аро ба а квадрат зарб кунем а куб, аро ба минуси а б зарб занем минуси а квадрат б, аро ба б зарб кунем ҷамъи а б квадрат, бро ба а зарб кунем ҷамъи б зарби а квадрат, минуси бро ба б зарб кунем минуси а зарби б квадрат, бро ба б зарб кунем ҷамъи б куб ҳосил мешавад. дар натиҷа чӣ хеле ки аз ин ифода маълум аст, мебинед минуси а квадрат б плюси б а квадрат, ин ифодаҳо бо ҳам муқобилан, онҳоро ихтисор мекунем. а б квадрат минуси а б квадрат низ онҳо монандӣ доранд, онҳоро низ ихтисор мекунем. дар натиҷа ба мо ифодаи а куб ҷамъи б куб ҳосил мешавад ки бояд мо ин формуларо исбот кунем буд. пас ин формула исбот карда шуд. биёед ин мавзӯъро бо мисолҳои мушаххас дида бароем. дар шарти мисоли якум чӣ омадааст? сумми кубҳоро бо воситаи формулаҳои ҷамъ ҳисоб кунед. якум формулаи сумма ё фарқ истифода бурда ин амалҳоро иҷро кунед. яъне дар амали якум чӣ омадааст? 0,8 куб ҷамъи 1,2 куб. барои ҳисоб кардани қимати ин ифода формулаи зарби мухтасар ё суммаи кубҳоро истифода мебарем. яъне а куб ҷамъи б куб ин баробар аст ба а ҷамъи б зарби а квадрат минуси а б ва ҷамъи б квадрат. барои ин ба ҷои а 0,8 ва ба ҷои б 1,2 ҷой дорад. пас 0,8 ҷамъи 1,2 зарби дар дохили қавс бошад 0,8 квадрат минуси 0,8 зарби 1,2 ҷамъи 1,2 дар квадрат ҳосил мешавад. ин баробар аст ба 0,8 ҷамъи 1,2 ин ба адади 2 баробар аст. пас боқимонда ин ифодаҳоро ҳисоб мекунем. 0,8ро ба квадрат бардорем 0,64 минуси 0,96 ҷамъи 1,2ро ба квадрат бардорем 1,44 ҳосил мешавад. пас дар аввал дохили қавсро ҳисоб намуда баъд ба адади 2 онро зарб мекунем. он ба 2 зарби аз адади 0,64 минуси 0,96ро гирифта ба 1,44 ҷамъ кунем ба адади 1,12 баробар аст. пас 2ро ба 1,12 зарб кунем 2,24 ҳосил мешавад ки ин натиҷаи мисоли якум ба ҳисоб меравад. мисоли дуюм. дар шарти мисоли дуюм чӣ омадааст? суммаро ба ҳосили зарб табдил диҳед ва дар поён ду мисол навишта шудааст ки мо бояд суммаро ба ҳосили зарб табдил диҳем. мисоли а x куб ҷамъи y куб
و در مثال ب باشد 27 جمع y کوب. ما باید این ifade ها رو به نمود ضرب شونده ها تبدیل دهیم. پس فرمولای ضرب مختصر رو استفاده میبریم و می نویسیم x جمع y در ضرب شونده یکم ضرب کвадрات اعضای یکم به x کвадрات مینوسی حاصل ضرب یکم به دوم و کвадрات اعضای دوم. این مثال دومی A به حساب می رود و در مثال دومی B باشد 27 را به نمود کوب می نویسیم 3 کوب جمع y کوب این برابر است به 3 جمع y ضرب در داخل قوس کвадрات اعضای یکم به 9 مینوسی 3 ضرب y جمع y کвадрات حاصل می شود که این نتیجه مثال دوم به حساب می رود. مثال سیوم را دیده می برایم. شرط مثال سیوم عیناً مثال دوم می باشد که در آن چنین گفته شده است سومه را به حاصل ضرب تبدیل دهید. یعنی آن را قید می کنیم a x کوب جمع 64 و در مثال ب باشد 125 جمع a کوب. در این حالت سومه را یعنی x کوب جمع 64 را چنین تبدیل میدیم x کوب جمع 64 را 4 نشان دهندش 3 می نویسیم و آن را x جمع 4 ضرب در داخل قوس x کвадрات مینوسی 4x جمع 4 را به درجه 2 برداریم 16 حاصل می شود. هنگامی گشادن قوس ها اعضا به اعضا ضرب کردن ifade ما حاصل جمع x کوب و 64 را حاصل می کنیم. مثال ب عیناً مثال a به حساب می رود 125 را به نمود کوب می نویسیم 5 در درجه 3 جمع a نشان دهندش 3 و موافق فرمولا آن را می کشاییم یعنی 5 جمع a ضرب 5 در درجه 2 مینوسی 5 ضرب a جمع a نشان دهندش 2 حاصل می شود. در این حالت 5 جمع a ضرب 5 را به درجه 2 برداریم 25 مینوسی 5 ضرب a جمع a کвадрات حاصل می شود که این مثال سیوم به حساب می رود. مثال چهارم را دیده می برایم. در شرط مثال چهارم چنین آمده است به سوم کوب ها تبدیل دهید. مثال چهارم یعنی در اینجا p جمع q ضرب p کвадрات مینوسی p ضرب q و جمع q کвадрات داده شده است. موافق فرمولایی که سوم کوب ها را ما همراه شما نوشتیم طرف چپ و طرف راست با هم عینیتاً برابرند. این را به نظر گرفته یعنی a کوب جمع b کوب این برابر است به a جمع b ضرب a کвадрات مینوسی a b جمع b کвадрات می باشد. این را به نظر می گیریم و طرف چپ را به طرف راست تبدیل می دیم. پس به جای a p آمده است یعنی p در درجه 3 و به جای b باشد q آمده است که q را به درجه 3 می برداریم که این جواب مثال چهارم به حساب می رود. مثال پنجم را دیده می برایم. در شرط مثال پنجم چنین آمده است آیا قیمت ifade 18 در درجه 3 جمع 37 در درجه 3 و 55 تقسیم می شود؟ برای این با طرز قلایتر اجرا می کنیم. می نویسیم با ما 18 در درجه 3 جمع 37 در درجه 3 داده شده است که ما باید دیده برایم که این ifade عینیتاً به عددی یا که به عددی 55 تقسیم می شود. برای این قوس ها را می کشاییم و به ضرب کننده های ساده این ifade را جدا می کنیم. 18 در درجه 3 جمع 37 در درجه 3 را به نمود ضرب شونده ها جدا می کنیم. یعنی 18 جمع 37 ضرب 18 در درجه 2 مینوسی 18 ضرب 37 جمع 37 در درجه 2 این برابر می شود 18 را به 37 جمع کنیم و ما عددی 55 حاصل می شود. از بس که ضرب شونده یکم علاقه به 55 برابر است
پس قوس دوم رو به تغییر میگذاریم. یعنی ما حساب کتاب رو در قوس دوم اجرا نمیکنیم. برای اون که یکی از ضربشونده‌ها الکای با 55 کرتی است، پس ما این رو اجرا نمیکنیم. 18 در درجه 2 مینوس 18 ضرب 37 جمع 37 کوادرات. از بس که در اینجا 55 به 55 کرتی است، پس ifade به 55 تقسیم می شود. خوانندگان عزیز، با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. برای مستحکم کردن موضوع به شما یک چند مثال و مسئله ها پیشنهاد می شود که آنها را در سلاید شما می بینید. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده سلامت باشید.